Ngoba nade namhla ukuthi happy Wednesday mina baby sidecide wenda vlog nango kuyawasha ngalo ya complain hayi bo baby hayi utawenda nini ungacomplain anga relax mina ngangena endlini ngathi kucebela ngathi hayi namuhla ngisaceba be mara ngacabanga ukuthi mina ungidlisile umuthi wakhe angeke asebenze kimi ngicine kakhulu ngeke usebenze kwesikhumba lesisomuthi nga relax ke ngangena endlini ngaqeba nako ke ngiqalile ngalibukile libhova leli phansi le wena naka mine ngendlela ngiqeba ngakona phela ngagceka nawe sehotel wena hayi ngoba tamni ngadibuka kakhulu ngathi nabe tinyuwane phela isuka le nginitshele nje but singaze sifike lapho because tiyadura singeni indzawo thini ningayibuka imirror ngiyathi ukuthi ma rich kids ato complain nazo ke ngiyaceba vele mina ngi strong ngiceba hayi ngiyacabanga lapha ukuthi mangisuka la siphekani mina na baby ngiyade kahle ukuthi baby tsanza ama ration but angikhulapho bani batawu complain phela ku Facebook but mina nginanginga nabo nako kubuka ukuthi ngiceba kanjani wena decide ukuthi ngiyabona nyalo ngilambile why ngeke clean stove okay ngaclean fast njengoba ngathi ukuthi yangimani uyeta namuhla and ngiyamali ukuthi thanza ama ration abantu badlelana yo ngave ngathi baby sengicedzile baby ngiyacomplain yabo utongwashisa nami utongwashisa phela sheshisa madoda baby hayi vele nitawuhlala ningwathi ukuthi yahlupha akuvome ngithule.